So dalam part 1, saya fully assemble kabinet ikat dari IKEA dan saya share juga some tips and tricks untuk memudahkan the assembly. Dalam part 2, saya nak pasang kaki dekat this cabinet supaya the finish height nanti lagi tinggi dari frame katil kami. Kaki ni saya beli dari Taobao, material besi dengan pattern walnut wood. Finishing dia not the best, ada nampak strict sikit dekat mana the hydro dip film tu overlap dan ada juga kaki yang sampai dah ada chip. Tapi since saya boleh sorok dekat belakang yang mana yang tak cantik sangat tu, this part is not really a big deal for me. So, plan dia, saya nak offset the kaki dalam 1 cm dari the frame edge. Once dah position cantik-cantik, boleh secure it into place pakai screw. Screw ni dapat sekali dengan kaki tu. Saya pasang 4 kaki untuk setiap kabinet, supaya kabinet ni nanti saya boleh angkat satu-satu in the future. Ni beza kabinet dengan kaki dan tanpa kaki. Lepas tu, saya pasang kaki dekat 2 lagi kabinet and all done. Satu concern yang saya ada untuk go with this option adalah saya okey ke tak untuk nampak gap antara each cabinet nanti. Since saya tak rajin nak pergi dengan the option untuk guna kayu atau apa-apa solusi yang kena potong guna gergaji, dan lepas some search dekat Taobao, saya jumpa a cut-free solution. This one adalah a protector mat yang kita boleh custom order betul-betul ikut saiz yang kita nak. Saya pilih pattern jenis travertine sebab risau kalau pilih option kayu takut tak match pula the tone or the grain of the pattern nanti. Dekat the product listing, dia cakap material mat ni silikon, tapi to my touch rasa macam PU. Mat ni nipis sahaja, tapi sebab dia nipis tak nampak the edge and to me that's a good thing. Saya clear dulu atas the cabinet dan roll the protective mat on dan position dia elok-elok. Bila baru roll out wavy sikit the mat, tapi lepas 24 jam, smooth sahaja dan sekarang nampaklah macam the cabinet ni one big piece instead of 3 separate pieces. So now saya dah ada a new TV cabinet yang lagi masuk dengan tema baru bilik master kami, dan next saya nak kena tackle work desk saya pula. Seperti biasa, jangan lupa untuk baca my caption for more info and product links. And thanks for watching everyone. Till next time.